na the Daily Nation ya the Standard ya murderers na ndi ekeke abisa wa uloi governor wa county ya Migori Okoth bado uloi mutethesia wake Michael Oyamo no la wai mwandika wai clerk wa mbunge clerk wa county ya Migori Gaspar Obiero na ndi ni uloi ikwani ya kwa Sharon Otieno mwaka ni wangilili 18 thangu ni ya Daily Nation ya ndikite cold-blooded killers ndi kasola ikeke pisa wa Okoth bado ulawai governor county ya Migori ulawai mutethesia wake Michael Oyamo na Gaspar Obiero ulawai clerk wa county ya Migori na ndi twambe kulika thangu ni yu ya the Standard aende tuilike thangu ni na the Standard ingawambe inenganitwa ya yulua Moses Wetangula ulani speaker wa mbunge nene na Amazon King ulani speaker wa mbunge ya Senate na hindi nivona thakitwe kwa niko chini makawetekana kana mayailite kwiko nyendhini wa maundu mao teti mengaliko ya musumbe Dr. William Ruto ngaliko ya Kenya Kwanza kana ngaliko yoyote ni kwithwa ni speaker ma bunge CLA na kou maiwetekana kana mailite kwikonia na maundu mao teti na kukunia malebe moteti umwabala methito maikunia malebe President William Ruto kusioka kivila ni ingi mwakani wa ngilili miongole na mwonza cha musumbe na hindi koti ni namba monga kwa kabinda ugesethe amayesa kunia malebe na indi kwa oyu koti no betangie mwamulo usu na asiende alama masikati teka na alama toite kwa ni koti ni mailete kwethe mana biotwa kwa ni su kwa mubya wa kukitana na corruption kana olusani wa EACC ilaita wa Ethics and Anti-Corruption Commission na indi kumaanisha timu onduma olusani peke yake ni maundu pia mametuo kana ilaita wa ethics matu kana mailete kwamba kwethe mana biotwa kwa ni bau na indi mali yakwa ni wanotu wa EACC ni wamalete kuthiko tini na kwa u isu ya kwani isu ya kwethe kana kwa u oyu no mande na kukuna ureti ni kwethwa pa yotu wa koti namba kumasia inde tuisonga nambe kwani ne thangu ne agaratu ni India donates medical supplies to keep Ebola at bay muthanyani wa iyo minister mwandoni mawu iti etawa Aden Duale nuna kwati tan ina katano itano izune kilo ngilina na mana tano sia sindu sike badokani osia akosia kuita na kumanejuo wa Ebola kedhono tona kumela ba Kenya wala silikali kuweta kuislamu bya wa iti kana niende kwikia matambia memwanya kwekethia kana usu wa Ebola nduna bika ba Kenya ta screening kana kuthimo kwandu meke badokani wala molika ba Kenya momete ndi lasi wetekana ta kwethe wasina ailasi iwetekana itakwetha sina usu wa Ebola sinduila ikwatikanie ni protective equipment kana PPE ngoila meke ya matakitali alame ku deal na uma Ebola kana mauto na kwatanwa na emergency medical supplies ndawa na response kits sindusike badokano sia kukitana na wa Ebola. Britain otwela ngunezio karatu Britain cancels military training in Kenya over permit dispute na ende nebethe tobe kundi kwetwa British Army Training Unit kanaba 2 kuna ende ethetwa yitwa isia maundu ma training kana kumanesia asikalemo makoya Britain koya county ya Laikipia na indi balaba wetekana enende mangale kwa sinu methetwa maithethe kana sindu sike bathukanio na muno ilobia ilasitumeka ata silingi bilioni 10 ilasilika nthini wa ukwati kana nthini wa economy kana ukwati wa ilembeta yu kana ngaliko isu kumana na training isu na inde bewetekana kana ona uyobo pe maundu meke bathukanio la methetwa maitwa iwa na indi matema sio ta kindu chambe bewetekana kana ne bethetwa bena sexual violence kana ukethia ando nime kuna mawa kimwi na indi negligent handling of explosives kana ukethia nebo tumeka sindu ito no libuka kana explosive kana vilipuzi kwanza itailite na indi kindu kila kingine unresolved disputes involving civilian property damage kana ukethia
mali ya mwene nthi ni kwanangika ata mwakiula uwetekana mwaka ni wangilile miongole na imwe wito wa Lodiaga Hills Ranch Fires na indi sindu sike bathukani kuwe uwetekana kana ona kutwika isesosu ya training ya asikali ma Britain ni ile twejitethia andu mangale kwesu kwa ilobila metha maitumia angale kwesu ni bethi tupena maundu meke bathukanio na indi maundu asu ni momo wetekana tamo manasi yekwitha wiwa nosu wiri ni wa nikenda wisethia asikali asu ni masio wa training bala mekwa sio yune mekwa mbosemba bandu Tanzania wisethia ne matwese training bau na indi megwena na Kenya ni matwana kusosio ka Kenya na indi be wetekana kana sindu imwe kindu kingi kinene ni kwithwa asikali ano ma Britain meka sindu itailite vindani la me official duty ta uwani kana mada wisite withito koti cia Kenya sitona kumasilela no masilela wani koti ya UK na indi Kenya ndikwenda kiu yenda wisithia ketho wabe mapitio asikali asume kane matona kusilelwa ba Kenya tusonga nambe isune thanguni ya katatu ya The Standard tuthi thanguni ya kana Justice at Lasses Obado, 2 men found guilty of Sharon's murder na indi pe andu atatu ala masikati we kana maumiwe usili muthenyana wa iyo na indi ni koti wa Milimani na koti usu ni withiye kana andu atatu umwe ni Obado ulongi na Michael Yamo ai mutethesia wake na Caspar Lobiero clerk wa mbunge kana clerk wa county ya Migori na indi asu atatu ni methiwe na mabicho ma kuwa Sharon Otieno ulai mumani wa kimanisio cha Rongo University aina miaka 26 na aimuito ibuya miei ina na inde bewetekana kana Okoth Obado ni wabangithisie kikuo cha Sharon Otieno ni kwitha Sharon Otieno ni kwitha maindu ni wabangite kumilia nduyo wandani wisethia ni wamanyika na indi bewetekana kana governor usu wa tene Okoth Obado ni wonie kana kindu kiu nikitona kumwanangia visa ne sietwa na indi kwanana na koti abangithia kuwa Sharon Otieno nikenda kindu kiu kikamanyike bala bewetekana kana Sharon ni abducted kana kutekwa nyara na abukwa na indi tina owa bala bewetekana kana ni waitiwe na indi ni watoniwe na kabyu malakauta kamwe katoni ibu yake mpaka indi kana kalaka ibu kwake katiwe ni thayu na indi musi notanie muthenyane wa iyo kumana na utio subala mekuona yune matonya kukwata aki pamwe na indi makundi makotetea aki sia mwene nthi tuisonga na mbe na indi Okoth Obado na asuangeli ni manosiwe ni ngali ya prison na indi matwa kusiwa na indi utwi ukaumwa matuku 18 mwini wa 8 mwakani wa 2023 matuku 8 mwini tuendete ni omato no si ni omaka umi wende utwi na indi thini wa kesi ya muthembono ya uwani ni matona kunewa ilaita wa death sentence kana kutwiwa kuwa wa ile ngini life sentence kana kutwiwa chobo cha maisha na ile ngini kuobwa kwa miaka mingi kana long term in jail na indi itina ni mekwetikilana na utiusu kana mathi thini wa Court of Appeal kana kotini ula usilama kwani alama atha kuiko endi ikwani usundu kwitha yende nitukwitha tuikunenga update tusonga nambe iranguni ya thanthatu High Court nullifies Ruto's Public Debt Audit Task Force na endi musumbe Dr. William Ruto ni wasobite nzama ye mwana ya kukunikila public debt kana nthi ya Kenya itaitwe mbeza siana ta na indi ikwani athakwe kotini atwikikana alama athakise kwani kotini masiai niki bosobwa pe mebya itatu ya serikali na indi bethabe executive letongo ni musumbe judiciary letongo ni chief justice na yo legislature kana mbunge na indi aikulia alama atuye kwani kotini maikulia niki executive kana ngaliko ya utongo ikuseobya nzama ya kwika ukunikili wa Kenya itaitwa mbeza siana ata na yope mubea unengetwe mwanosu ni katiba na indi mubea weyongamiye
witawa wa Auditor General kana ulo kunekela mondo asu ende batu kana anza mesia zobyo ne musumbe Dr. William Ruto ni null and void na ni unconstitutional kana ende ni abye wetheka na ndi atiyemi ya Kenya ubisi wa Auditor General nyongwa ile totwa isia ukunikile usu ni kwitha baso wenza mengi tumia mbeza sia mwene nthi mbeza ila ni muno na ende sele toko na mondo angi na kwa u musumbe na ilete ndena ukumu wako sobya nzama ya kukuna wia wala pe mubionge wale toko na wiosu Dangu ne wesi atanza Gachagua reveals his political wildcard if impeachment stands. Na indi asia mutongo wa chama cha DCP oloye munini wa musumbe wa Ruto Rigathi Gachagua asia kana ne uyombanetie onaweza ethia atwaye kwa ni kwa Court of Appeal na asi loye ethia ni daikithwa kana ni petange tokevelani na ndotona kutekevela ingi ende yu wetekana kana asia ena mupango musio yulu wa utongoi wa Kimani na utongoi wa nthi ya Kenya nononekie ikathia Edwin Sifuna asia ende ni mutongoi musio na ena future nzio ya mondo ma ureti no kathire Senator wa Nyandarua John Medhu olona mutuite tawe campaign na munene ndine wa usakwani munini wa Olkalau masina kivila na chama cha DCP Samuel Kamau Waweru Douglas Ngotho akwata usindi na inde yu etelete kwethwe kithito wethene wa thimbunge kutethesia maundu ma legislation na inde gusobya meya wa mbungeni na representation na mondo make bathukania mawia make mamu yumbe na kutethesia kweta maendeleo ku Olkalau na indi asia kana ulawa musumbe Uhuru Kenyatta ne wathugumie na sana watethesia nthi ya Kenya lakini ilembetani ya Kimani ne watie mwana wesethia indi mayesi ouma nulo kwenda kutongosia ilembeta ya Kimani we Rigathi Gachagua asia ne wamuite kunacha kana kubundisia kusomethia yulwa utetiando alani nini kenda wesethia hapa inatiwa yana Mount Kenya ya utongoi na indi asia no kwenda na ubundisia andwangi alani yang kana alani ni wesethia ni mathuguma nesa na matongosia ilembeta ya Kimani Murkomen deflects criticism of a gun violence to IG Kanja. Idhangu ni amonza Murkomen Kipchumba ni minister wa usesei wa nthini na indi asia wenda tona kunenga maofisa ma polisi mwamulo yula ondo moto aisia uthukumi wo asia Douglas Kanja wala indi niwe Inspector General wa polisi niwe wale tonenga na directive ya undo ando mo thukuma asia kana indi niwezi kana no kunenga na directive ni kenda wese thia siko sia mbulili kana guns ni sia thalava Kenya na indi Murkomen asia adeti no momethia wa na guns na indi ni momethia wa na bodyguard na mabonzazu ni mama matuikitha sia gun kana mbulili na indi akulia Inspector General wa polisi kuikithia kana ni madil na mbulili sio onthe wethe si ngalikonde ya ulei kana si ngalikonde ya serikali na indi bala woni kie aibuthesia maundu ma mbulili kuwetekana kwitha wasimbinge asembulili si kila bandu Kenya si thini ya Kenya no andu amwanini mena mbulili na indi nisi kwose wa matambi yao na uyobo wanakutwika kuya Olkalau ni kuna kwatekanie video ni kuna kwatekanie mavisa kwina ngusi sia mbulili si maundu ma kubithukia enenthi na maundu ma ubungulwa mugo kuya Olkalau ibinane osakwani munini pai amwe manamba kuwetekana kana ni makwatitwe kana ni mekitwe mbini kana kwose wa matambia na indi no leane ile na ngewasia Rigathi Gachagua kana be moitu mewetekana kana ni manabukiwe ni mbulili ku Olkalau ibindani ya osakwani munini ulona atoiwe ku ayasekethwa mebo ni mailito kuna livoti kwe polisi na indi asia alama na maitie matakitali onamo ni mailite kukuna livoti kwa polisi ala mebo na indi asu ni mumondo ala maguns Murkomen yokunena ngawa muthia thangu nino ya The Standard Sifuna's tour of Western Rattles Kenya kwanza Sifuna no bangite kutembea Western kula umete abangite kutembea Bungoma na aitembea Trans Nzoia na indi bewete kana
atongo imeke bathukanio ma Mount Kenya ni atongo imeke bathukanio tima Mount Kenya ma Kenya kwanza ni malikito ni nzebe na yuni mambiye kuthiuka kou ngaliko cia Western nondo Sifuna ni wokite Western ko mewetekana ni mambiye kuthiuka ku Western manenete na enenthi ni kenda wisethia ni maende na kwikwatia ground ni maina beno ni Sifuna aingi mo mewetekana wambe ni Moses Masika Wetangula speaker wa mbunge nene ulongi ni Musalia Mudavadi munene wa minister na minister wa mondo ma ndisi anza ulongi ni mutongo wa koti secretary wa kotu ino ya athukomi Francis Atwoli na Lusaka Kenneth Lusaka ni governor wa Bungoma, Fernandez Barasa ni governor wa Kakamega pamoja na makabinet minister angimeke bathukanio na ndi angime kampeni ya Musumbe Dr. William Ruto mewetekana makwatie kutinda ku Western nikenda wisethia ni maende na kwikinya maikaveno ni Sifuna na ndi wathukanu na undu atongo ma Western methitwe na atongo inge ba Kenya methitwe maamba kwosa wati munene kwo ilembetani ya kwo Sifuna wetekana ta waambie kwosa wati munene kuunza ngaliko cia Ilobi ukamba ni Mount Kenya Nairobi Mombasa kundu kwike bathukanio na indi aisemba kuya kwa Western nikenda indi wisethia ndanone kata mutongo wa Western one kata mutongo wa nthia Kenya bindani no tangasite kana ukuwetekana no tona kukitia kibila cha usumbi ba Kenya mwaka ni wa 2017 ande sune muthia wa ithangu no ya The Standard You twilikanthini wa ithangu ya The Daily Nation kwa metuki na indi twilike thanguni ya kana cold-blooded killers Obado, 2 others guilty of Sharon murder koti wa milimani no tuye muthenyani wa iyo ndo na kuelesia kana Okoth Obado na Michael Oyamo na Caspar Lobiero ni mabangithisie kikuo cha Sharon Otieno mumanyiwa wa kimanisio cha Rongo University na indi wetekana kana aimu ito ibuya Okoth Obado ya mnyei ina na indi Sharon aitie ndo kwenda newa endanewe numba newe ngali anewe mbesa na imandhi wa wia nikendanda kawete kana men kana nebu yake na indi bewete kana kiuni kiamwendesi ya Okoth Obado balabo wote kana indi ni mabangithisie nikenda Sharon owe nikenda wesethia ndeto isu sino milawandani thangu ni akatano Journey from grace to power disgrace Okoth Obado wetekana tawe mutongo yumwe waina wati munene kuyangaliko cia South Nyanza na inde wetekana kana aumie kwithe mwalimu aitetea anduma aitetea enenthi yulwa uimi wa iwa the mwalimu na itineso twika governor wambe wa Migori na inde wetekana kana kwani no yake kwithwa ne kutwiwa kana ne wowaye ni wakonaniwe na kikuo cha Sharon Otieno ni kwanangie legacy kanabisa ola na uo thangu ni the true from Sharon Skins rights defenders welcome Obado conviction muzi wa Sharon Otieno ula withito wetele akikwambe wa miaka muonza kuma 2018 na ala mogitia akisia mwene nthi mewetekana kana ne mataniwe ni utu wa koti yulwa Obado balainde yu mushowe mama nienu ula woye mwana wo nainde ni mekuona haki nitona kwatekana from Lexus to prison van Obado and AIDS lose bond nainde bewetekana kana Obado anokie na angalia Lexus okite aketheti ate imake alama no swite kotini wa milimani muthenyani wa iyo na itina wa kutwiwa indi umwe wa ate imake okilasia Okoth atanyongwa Obado atanyongwa kumaanisha indi kana ne manoni kana yu Obado notono twiwa chobo cha kuwa wa kana chobo cha maisha kana chobo cha miaka mingi yela kumana na kwithwa ena mabitio makuwa Sharon Otieno na indi umangalia Lexus likanthini wa kali ka maundu ma prison na indi atu akusiwa
utwi ukomwa mwakani mwine tuendete pamanyikana indi kana mobwa metiwa chopo kiba ithanguni na waiba tu won't be holding September military exercise na kwelese ithanguni the standard kana sikali asima Britain mayitwa isia training yo ba Kenya September ni kwetha maineza kuiwa na yoloa maundu meke bathukanio na indi kindu kimwe ni mauthuku ala methitwo maiwatakana kana methitwo maitwo iwe ni asikali asu ma Britain ta konya mawe kwa mwe kwa enende kana sexual violence kutumia sindu itono lipwa kwa nzia cia kulekereria na maundu angi ta kwithwa nthi ya Kenya itatono masilela ila moa mendini wa duty na kwa nthi ya Kenya yenda wisethia ni tona kumatwa kotini na maundu meke bathukanio na indi ya muthia Murkomen says Goons crisis is exaggerated na indi Murkomen yasia niwo kwina toti ateti mena goons lakini kendo kiuno takio kathiwa muno ase timbingi ndu cio wetekana na indi ni muthia wokunikiliwa mathango mutongo TV ngwatanya mukamba thino kaba wa Kelly wa kilungu cha muka ni otumite kwa radio ni mutongo FM ngwatanya mukamba tine bindete yasa twabikasa ile ni to komana tunene maundu masha kana kisese cha ambulance kyo bingwa ba musino amasako wisethia then wakwatwa ni emergency ni wakwatwa no wau ni wakwatwa ni kiendo kwenda notono kuna simu imwe wakona ambulance igoka ikakosa ikakwetana ikaotwa hospitali maundu asu ni moto nene muthenyano wa umunthi na ando kuma kwa sha twithane